Hey guys, welcome back to my another video. Ngasisidi aise imanabigi yumda leibagi maramna room gase loi change tawramani nungale aise moida ngarangdigi lairakpane itomta leibado hakchang khara nungaite haina imanabidugi mamaduna moida oina leisi lao hana dum aise dum chathok chasin tawe moida dum leibasu yam nungai aingonda luna so atum tawe ado ai haugalaba matungda brush tawthoe khari thenge pung se ngasi je aise office tagi ngasi je off leiba khoi office se kari gino di su khangde so ai brush taw lore howdong ani khak nushi ba leiba ne ba sena gini to gini hi tawro nan pa si manong nan ne ko le so ba ni bizam na shola ngai ba masi se ai se moi da tum leidoine imana bidudi ma exam ne jakhiya ba ai moi mama ga lei tum moi mama da so na mami na ko we o se chikli to ba itom to leibe do so do ia aina washing machine mo so di washing machine lebe ne pi me am pura ga fi su do kare fi su do di putre ai do hajik se breakfast ta uraga tum hajik se adum leidoina bi kholaga time to spend tawdoine aduga ai samje am sathi na soe bahati da lakpare ko ado niyo yam roughness sama oiraga yam sathi na roughness oidra sigi rough oiba nei samju yam sathi na kieleba adona aina ko nature sure give oiba ancient hair care secret Jonk tells say 100% natural ingredients na sema ba sulfate free paraben free nature sure gi Jonk tells say koina anambadi nungthang tumam daida oina teibiyo adoga ayuk nganta hawalaga oina luthobiyo ba but still I dinga city office chatlaroi da banina adona si se atum haidi ayuk nganta de gi tairaga hayeng ay oina lutho oni ba Nature Sure Jonk tells that natural amadi effective oiba hair oil ni contains hirudin, a powerful enzyme scientifically proven to promote microcirculation of blood. Benefits of Jonk therapy in hair care are documented in ancient Roman and Egyptian civilization. This Ayurvedic hair care secret also contain Brahmin oil seed, fenugreek, curry leaves and sesame oil. It is safe and toxin free. Sigi ko ancient hair care secret se hajik 150 ml da packet to ina lakani company logo ga loina na kaigino habadi genuine oina uhanbegi damakta safe and natural ingredients na saraba no harmful chemical oiraba ko trusted over the years. The pungent smell of this original formula is a mark of its purity. The original Jonk Tail from Nature Sure pioneer in holistic wellness product for the family health manufactured at ISO GMP and IUS certified unit. Thau teibasu loire samsu kenba phadawba yam male hope so yam phabako. Sigi nature sure gi Jonk tells yam sathina kana bani ai mamang da su use to khre mamang gi use to bududi loi tho khre ko plus ai se environment change orakpagi matung ina yum da larambagi environment ka sigagi larambagi environment ka manar tabing matung ina sam jam ken bani ba se season rakpa matam da ya kayum sam gi problem leram de ba adona mayam ai link ti description da hapture mage mayam amutang try to view ko nature sure gi Jonk tells nungthang do ni use to view do ga ayuk nganta hawalaga iruzaraga fazana to view do I dinga se di off leibani na sum ayuk tagi oina taishale ayuk tatayraga su kashum problem laite ko dum taining go matam na taibiyo but I dum recommend to zari ne ba mayam da so I link the description da hapshare mage mayam link to check out to video ko description da oina I ki breakfast na sigala ire inge नहीं हो जाएगा आप लोगों ने खा लिया कब का सब्जी खरीदता है
कितना झड़ेगा वो आएगा तो देखो ना पापा ने कितना झड़ेगा उसको कितना झड़ेगा पापा वो भिगो में क्या बोला मैंने नहीं पूछा अभी तक नहीं पूछा नहीं जाएगा शायद पूछना पड़ेगा एक बार Nany beta Nany beta Nany ka ng silang ko Nany beta Nany beta Hi 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 Si Nany Sam nung shiba niya umase Kano tao yaw yam na Hi di Lam hele Max kano tao Yam na Miga di pubi do Pating tangay di pubi do Tuzum tuzum Yani bye tawra other mayam hope so ay video sa mayam na yung ay biraga di like share and subscribe to biro mo Nany no share ka di comment to biro mo bye to biro bye 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 bye